At Ralph's, fresh groceries are our thing, so we check your delivery order for freshness at every step from farm to store and pick and pack every veggie and free pickup order with care, because we treat your food the way we'd want ours to be treated. We're fresh every day, so shop anyway. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. Look, staying healthy isn't easy. Watching your diet, hitting the gym, avoiding stress. But a good night's rest helps boost your overall health and wellness. And it couldn't be easier. The new Sleep Number 360 smart bed senses and automatically adjusts to keep you both effortlessly comfortable. The result? You wake up ready for anything. Proven quality sleep is life-changing sleep. It's the biggest sale of the year where all smart beds are on sale. Save 50% on the new Sleep Number 360 limited edition smart bed, only for a limited time. To learn more, go to sleepnumber.com. Backyard barbecue season is still in full swing, but soon, weekend get-togethers will move indoors. Lowe's is here to help you get your home in shape. From windows to flooring, go with Lowe's and have it installed. We have you covered with a 1-year guarantee on labor and special financing options to work within your budget. Visit Lowes.com/install to learn more about our installation services today. Lowe's, home to any budget, home to any possibility. Installed by independent contractors. See store or Lowes.com for details and licensing. U.S. only.
What makes one head of lettuce better than another? At Ralph's, we take scrutinizing. Get yourself the proper warm-up. We'll be deployed soon. Enemy dropping into the AR. Shift your fire! Beat spotted. Be the final. Okay. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Taking fire. Need fixing up. Enemy dropping into the AO. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enough practice. Time for the real thing.
right, soldier. Mark a drop point for your team. Gas closing in fast. Get to the safe zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Moving. Request recon flyover. UAV entering the AO. Ah, so there they are. How's that? Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Objective is to eliminate the bounty target. Setting Claymore. Hostile RCXD in your AO. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Blunder cash here. Blunder cash here. Friendly loadout drop on the way.
yourself sorted. We'll be deployed shortly. Hostile dropping into the area. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. I'll get it. Vendor here if you need equipment. Never mind. I'm alright. I'll take that. And you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Yeah, you kicked their ass. Stand by for redeployment. Is he lagging or is it just me or? Is anybody else lagging? Yeah, somebody in this bitch scrambling everybody. Shit. Yeah, I'm lagging so bad. Where you at, bro? I got you. I'm on the floor. Okay, I've got you. This shit crazy. So, congratulations. Roger. Salamat po. Kalaro Pabuhat mo po. kanina dyan. Random. Naghihintay nga kalaro eh. Wala pa eh. Kaumpisa ko lang eh. Hindi na ba kayo? Resurgence na ba? Sino Sino ba si biker? Sino, Granny? Sino ba si biker, dudes? Hindi ko alam. Biker dudes. Hindi kilala eh. Hindi kilala yun. Tulog na si Aikong. Oh. Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
Bert, may iba naman. Resurgence, play, resurgence ang ano nyo ngayon Hindi, ngayon ba lang, Jer? Kanina nag-VR ko. Taway. Pangit naman ng ano. Ano pangit? Latency mo? Ang aim ko. Tagal na. Tagal na. Ilan latency mo? Ilan latency mo, tol? Acceptable, 196. Ikaw, Papa Jig. Oh shit, 250 tol. Okay lang. Basta hindi Basta wala namumula. pangit na, tol. Wala naman packet lo. Namumula eh. Namumula ba? Oo, latency. Pagkakalaro ko kayo, puro ganyan ako. 290. Talaga? Gatuan na rin ako. Ayos lang sa akin. Puro ganyan latency ko. Brightness. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. ¿Qué pasó, Lenny? Aim. Enemy soldier incoming. Clear to engage on target. Oh. Ay, sorry Papa Girl. Diyan ako na kapag. Meron din ako. Uy. Ano mas maganda? Tech 9 o OTS? OTS. OTS. OTS, Ito, iris. nakakasarap gamitin. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Ay, nakahabol. Ako pala ang hunted ang po siya. Drop money, tol. Drop money, tol. Standby station. Any drop money. Ay. Kinuha rin, ano? Jigs, tol. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ay, kagago kumanda. Diyan na sila. 45 remaining. Nicely done. Yan na kayo. Nahabol niyo ako. Gas is inbound. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemies in the air. Any good, Mike? Enemy UAV overhead. Line. Hostile dropping into the area. Line. Watch the skies. Hey, Lenny pala kala ko, Jay. Ay, shit. Jer, yung threat mo. Ay, tapos na pala. Tapos na, tapos na. Gago yan ah. Enemy UAV overhead.
Uy, Ay, dito na pala! nakakya na pala. Tayo na na. Alive, dude. Ay, God! Still standing. Lalaki pala yun si Lenny. Si Lenny Kravitz. Talo si Pacquiao, ano? Mabagal na. Tigas din ang mukha ng kalaba. Oo. Haba eh, mahaba eh. Tubo si Pacman doon, para na set up siya ron. So, last minute, ano? Sa kanya pala yung belt. Siya pala may hawak. Kala ko si Oo, Pacquiao. siya. Pare, pero 1.2 billion pa rin yung pera ni Pacquiao doon. Yun nga ang maganda eh. Para sa kanya eh. Kahit matalo eh. 1.2 Talo, billion matalo. pa rin po. Pang-kampanya na yan. Presidente dyan. Presidente na ba? Alam bang ano sa Pilipinas ulit? That's the target practice while you can. We're deploying soon. Asa rin siya ni Manny, ni Duterte ngayon. Enemy dropping into the AO. Matanda ka na nga eh. Oo, ako na dude. Oh, God. Oh, mabagal na, no? Nakaka-counter Bagal na. punch na yung mga pasok na. Wala na. Enemy soldier incoming. Hindi na ako mag-snipe. Ay nagaya ng dati. Ganun pa rin. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Kanina pa kayo? Medyo. Oo. 10 oras na yata kayo. Ah. Eh, Be advised, gas is closing in. Proceed to the Dami safe dyan. zone. Ay, galing inuman pa lang eh. Incoming. Nakainom ka ba niyan? Kainom na ako kaya hindi ako makatama ngayon eh. May ka na. May rason ako. tama pala na si Jer. Nahulog tuloy ako. Ang ina, naglalag talaga ako. Malapit sa ano. Disregard that. Disregard that. Naglag ako pag malapit sa buy station. Akala ko ano to. Oo, ganun. Ganun talaga ako. Ganun din ako, tol. Kaya nga din, ano? Akala ko pre-game. Bounty target is down. Well done. Tara, load na tayo, tol. Ay, wala pang buy dyan? Wala. Aron. Meron dito. You know. Meron ba? Akala ko pre-game pa kanina to eh. 900 oh. Ano, naglalag talaga. Kung malapit ako sa buy. Shit. Friendly UAV overhead. Loadout drop headed your way. Objective is to eliminate the bounty target. Enemy UAV overhead. Armor here.
Nakaload daw tol, ayun, dito. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Uy, dito na! Nice one, nice one, nice save, nice save, nice save. Striker 3-1, good job. Strike in. Enemy UAV Gas is moving. May na-down ako. Meron dyan. Wow, galing naman. Very nice, very nice. Watch for enemy. Ganito yung ano. We're out of time. Scrub the contract. Move to the target area. You don't have long. Enemy UAV overhead. Uy. Lion. Enemy UAV overhead. Got a loadout drop inbound. I'll drive. Meron. Oh, dalawa. Sa may tent. Dami, 1, 2. Stun grenade out. Oh shit. Stay alive, man. I believe I can fly. I believe I can touch the loadout. Saan yung mga yan? Ay! Mas malakas ang baril nito. Kaya natalo ako. Ganda ng aim, man. Contact. Ay! Jigs dito! I'll check round. I'll take the stick. Pwede na. Nabuhay na isa eh. Which way? Scavenger. Ay, may supply run tayo eh. Ako namatay. Time expired. Stand down. Enemy UAV overhead. Oh shit. Got gas moving in. Supply box located. Move to secure. Next objective located. Ay, pangin na. Nakakaryata eh. Sige. Frag out. Stay alive. Ay! Putang na yun. Uy. The enemy took that one, but we'll be back. Try ka, ay, check ka lang kung yan. Sali daw si ano. Yun na. Si Tropa. Ay, wala pa. Pa-online pa lang to. Sige.
Sino si tropa? Si Laymore. Kalaro natin kahapon. Si Lay magbobot eh. Online pa lang. Magkano pinabayad ng pinaayos yung ano mo, Gren? PC mo, Gren? 300 pesos lang. Mura lang. Ano nangyari? Reformat lang. Reformat lang. Naayos ko na. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Boys and gas, get to the safe zone. All right, lads, let's get it done. Very fast hands, man. Get to the target. Kapit lang. Grenade out! Money raw, money. Buy load up. Yup. Copy. Get a mic. Copy. Enemy UAV overhead. Go to the buy. Go. Buy a mic. Friendly loadout. Buy a mic, ha? Oh, there you go. Ayun, meron. Oh, shut up, bro. No. That's good. Yes, a mic. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Friendly UAV overhead. Inisin mo lang para para magsalita eh.
Dito nakaka-loadout lang. Grid mark. Let's move out. Taas lang sa Marigo na. Dito dyan ah. Oh, pasabog na. Yeah! Saan? Yung chopper lang. Gas is moving. Refill mo pare. Siguro natin Saan yan. na recall Bayad. niya? Enemy UAV overhead. Uy, nahulog ako. Pucha. Uy, gago! Saan ka? Saan ka? Tol, putukan mo nga. Enemy UAV overhead. Receiving hostile fire. Wala eh. Hindi makita eh. Meron dyan, meron kayo dyan. There's 2 under orange. Loadout drop inbound. Dami loadout ah. May dalawa sa ano eh. Kay Papa Granny. Contact front. Gas is moving in. New safe zone located. Enemy UAV overhead. Hostiles in the area. In their sight. Ano ba yan dyan? Nice one. Okay mo, tol. Enemy still out there. Kill 'em. Napatay nila. Yan ano. Pero May down na isa ron, may down na isa. Tuluyan mo. Ah, tuloy na. ay, Enemy UAV overhead. Enemies in the area. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Enemy dropping into the AO. Be advised, there's an enemy team hunting you. Wala akong bala. ay taas to. Panginoon, wala na akong bala. Swerte. They're targeting me. Wow. Hostile dropping into the area. Watch the skies. May tinga-loading. May nag-loading. May nag-loading. Wala akong bala. Yan ang Shit. recall yet. Oh my God. Saan yan? Contact down. Uy. Ang ina, dito na pala. Oo. Sa likod. Posible yan. Nine enemies are still active. Hunt them down. Panginoon mo, di ka na matay. 5 remaining. Fight ko lang si ano. Magbaba.
Magbobote. Babouti. Tara, Lods. Pasok. Naka-invite only ba to? Tong ano, party o public? Hindi ko alam kung paano yun eh. Paano ba yun? Sa privacy proper, sa ano eh. Settings sa baba. Ay, joining na daw, joining. Joining? Joining. Sobrang dami yata na set kong invite. Okay, nalilito na yan. Nag-error daw. Sige, isang game. Bago ano. Nag-error, nag-restart. Mag-isang game muna tayo.
Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Go! Yun. Daya. Uy, BR pala to ah. Yeah. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Gas is approaching your Sa lahat may position. Move pingit to na the safe scabi zone. ah. Got a vendor here if you need supplies. I'll take it. Eliminate all targets in the Parang AO. atin ah. Teritorya. Right here. Teritorya natin to. Pero ito ni Papa Granny eh. Sabihin mo lang pangalan, ano? Bit of body armor here. Talan to ka Papa Granny eh. Yeah, boy. Signature na to ni Granny. Signature map. Meron akong armor box. Tagal kong iniisip yun ah. Uy, tao dito ah. We can buy yung Loadout dala. na? Loadout na tayo? Para Loady, loady. I'll drive. Body armor here. Tingin ko na si Papa Granny. Plunder cash. Disregard last. Plunder cash here. iwanan ko na doon sa buy station. Naglag kayo? Dito na, dito na. Yes, money pa. Eh, saan para? Kulang, kulang. Eh, wala ka pa pala. Eh, Okay. UAV. Bili ka ba UAV Granny? Loadout drop inbound. Gas is inbound. Friendly UAV overhead. Uy, tawid, patawid. Saan yun? Ay, taas pala. Sa taas? Gulag yun? 79 Riverside. Siguro. Ito to. One team. Tara, tara, tara. Lapit lang oh. Lapit lang eh. Nandiyan na, kita na Ayun yata ako. Tawid na ata. Ay, pumatawid na. Tol, nandito na. Enemies in the area.
Sige lang. Alam nila nandito. Wala kayo dyan eh. Okay, patakan mo Buhis lang. buhay to. Yeah. Buhis buhay. Nandito ako. Hoy! Hoy! Tol, down one. Patay isa, patay isa. Isa pa. Enemies in the area! Sir, meron pa. Nakita mo? Ito, bumbag. Enemy UAV overhead. Bagong team to. Uy! Sumausaw. Ay shit, bago nga. Tang ena, may saw-saw pa. Ay, meron sa likod pa. Putang Oh, ina, sumausaw meron. yan. Tang ena. Ay shit. Hindi na ganun kalakas yung Krieg. Hindi na, no? Ni-nerf na ba to? Hindi na siya. Ni-nerf na. Kaya pala eh. Balik M13 niya ako. Para na balik. Ang lakas naman ng recoil. Ang para? Oh, Shit. gamit ko kanina eh. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed Sakit stone. ng mga sauso. Here we go. Get ready to fight. You're next. Win here and you return to the front line. Parang Lose, lumber your hindi fight pa is sa over. looted. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. I'm behind you. Dito ako, bumaba. Di pa nung dito gata. Looted. Objective is to Nadulang eliminate the bahay bounty lang siguro target. yung nakita ko. Wala ka dito ah. Para ka ano? Oo. Ay, kulong na ano yun? Friendly loadout drop on the way. Dalawa. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Uy, may snipe ako. Ay, galing yun. Ah, Papunta na ng shit. loadie. Papunta na ng loadie, tol. Ah, galing ano? Galing Ito sa harap mo, sa gilid. farmland. Isa ikot, ikot.
Tukan Ano yung lang dyan ikot, mamaya. Ay, may ikot. Sige, sige. Likuran ko. Target right here. Ay, shit. Gotta get to the safe zone. Yan ko muna si Jeff. Selfie na kayo. Parcel. Uy, Uy. Gago, naglalag talaga oh. Pag nagana ako, shit. What? Uy, may. Naglalag talaga. baba ka loaded. Ano, paano ba ito na, ano? Uy, parang Ako? ginigate tayo. Meron na naman. Hanap tayo sakyan. Pero left tayo. Ay, shit. Tangin. Wala ka ng plates ah. Parehas tayo. Sana nga. Buhok na lang yan eh. Wala nang pa-choice eh. Buhok. Isang ubo lang yan. Isang ubo. Downtown tayo. Isang karayom na lang. Got a vendor here if you need supplies. Ito harap Sarap po, sarap. Diba ako nakatingin? Nice. Takbo. Paan ka pala dyan. Oo. Hindi ko nakita yun. Wala. Ayun, sasakyan. Huwag na. Dali mo pahamak. Saks mo. Wala. Light vehicle. Does anyone need this? Marami naman loot siguro dyan. Ay, bukas-bukas na rin. Pa-plates lang hinahanap ko eh. Kaya na ako eh. Example, ano ba yung gamit mo, Granny? Kotse, tol. Ay, sa van. Red door. Ay, generator lang ba yan? Lakas ng tunog niyan. Oo nga. Bullfrog ko tol. Bullfrog pala. Lagyan ko lang ng scope. Saan may sasakyan? Sa border ng red zone. Ayan. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all costs. Po ka dito, Granny.
Ay, gago. Pag-rain nila malakas. Oo nga eh. Salamat pagbuhat. Rain nila malakas. Anong kay Vital? Loadout. Ano tayo dito? Gitna, Granny? Ah, sige. I'll take. Gas is closing. Get to the new safe zone. Enemy UAV overhead. Yun lang. Enemies in the area. Disregard left. Uy, may third party ah. Your way. Pero din yata sa taas eh. Sa akin na tong bullfrog mo. Gagamitin mo ta? Bullfrog mo? Hindi. Nakali ako. Kali sticks. Ba? Tayo. Ay, sa gitna pala tayo. Oo nga no. Kaya nga, kailangan natin pumusisyon eh. Posisyon na tayo. Mag-gate tayo. Open na open. Closing in. We're in safe zone. Watch for enemy. Di pa looted dito ah. Shout out Master Chester. Chester the Idol Lodi. The Lodi.
Chester Osorio. Uy, Grabe pa. na pala eh. Kasi. Oh shit. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Contract updated. New objective identified. Seryoso? Oo nga, idol. Seryoso na itong mga dalawang kasama ko. Si Loadout drop inbound. Jigs at saka si Papa Granny. Contract updated. New objective identified. Mukhang hindi raw kayo pa uhuli ng buhay. All supply boxes Tol, pengi ako plates ha. Kahit dalawa lang. Ito. Copy. Ito, ang dami ako. So, open ko pa din nila, ano? Daling ko na sa tago. Dito na ako, Tol. Tara, tatawid pala tayo. Wait tayo. Oh, gusto mo, sundan natin yung gas, Tol. Sige, Diyan natin, guys. gilid lang tayo. Konti na lang eh, oh. losing ground. Oh shit, 10 teams. Papabuhat lang ako, Ano lads. tayo? Left tayo, left tayo. Left. Enemy UAV overhead. Tala, baka meron mga, ano. Uy, dyan na pala ang pucha. Open pa, no? Open tayo lalo sa left, Tol. Open ba? Oh shit. Natin. Ito na lang natin. Ay. Sige, Ken. Sunod ako sa inyo. Straight. Sunod ako sa inyo. Rin, sa harap natin, Gren. Okay, pin loads. Takin natin ang mga ano. Ay! Good tayo. Gas inbound. Safe zone relocated. Ay, gago. Uy! Ang dami! The enemy took that one. Sorry, wrong call. Tangay na dito, dami oh. Check ko lang si lads. Pangilan bang ba tayo dun? 9 tayo. 9? Oh.
Bini bini na ni na na. Okay, malapit na. Enemy soldier incoming. Uy, gago yun ah. Bakit? Patay ako yung kalaban. Binigyan ko na ng pera. Ay, ganun. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Bloods! Bloods! Doon. Doon tayo. Bloods! Pili lang. Avoid the gas. Get to the safe Tayo zone. mga Lods! Ay, mga Ikaw lods. naman pili, Gren. Kaya naman Sige. papagran eh. Papili, Gren, ha? Para may iba naman. Sige. Bago dyan. Okay, go! Bago to ah. Bye, go! Puta, wala pala itong bike, gag. Meron na, taas. Taas, taas. Ay, Diba, walang nag-drop. Atin talaga to. Atin na atin to. isa ko dito. Alright, lads, let's get it done. Trophy system kagad ang nakuha ko. Pamalo, pamalo. Jackpot, tol. Setong malupit. What's going on? Oh, number. Puro shotgun, puro shotgun. Loadout. Ayoko to, puro orange box naman binibigay dito. Motherfuckers! Puro orange box, puro satchel. Ayoko. Nakabwisit, no? Kakabuisin naman tong laro na to. Rereklamo na ako dito sa Activision nito. Ayoko na ng orange box. Ala namang bay. Ah, sa taas, sa taas. Taas. Puro cluster strike. Ayoko. Ayun na eh. Ayoko ng cluster strike. Gusto ko yung Nakamute mga... ata si Bote, ah. Naririnig niya ba? Ah, hindi pa siya nagsalita. Wala pa yatang... Ay. Mic check, mic check. Loads. Magbabote. Magbubote. Yun. Idol Lodi. Oh, ito na. Loadout na, loadout. Cluster strike. Sabi ko na nga ba, puro cluster strike eh. Dami niya namang cluster strike. Kunin ko nga yan. Gamitin ko na dito sa ano, sa empty house tong cluster strike. Dami kasi eh, no? Loadout na tayo. Tara, tara. Oo nga no. Ang layo pala ni Gren eh. Ano ba niya? Magsasakyan ka nga dyan. Hindi, sinusulit ko eh. Clean up para wala nang ano ng kalaban. May naglo-load out dito ah. Oh shit, loadout na. Dropping dinero. Ano, 400 pala. Layo ko pala. May nag-load out dun sa taas natin.
Renny, loadout na kami. Kaya punta na ako doon. Tol. Losing ground. Paanag naman. Police station. Yan bahala. Ay, Pag UAV na lang dyan. Dami pa naman loot eh. di wala akong ano. Wala akong pera. Walang bala. Wala akong pera. Moving. Mid-caliber here. Ako, UAV ako. We're in safe zone. May ammunition box ako ah. Kapit, Friendly Granny. UAV overhead. Down. Tol, ano na tayo? Ping na lang tayo muna. O, gusto mo ito isa. Contact. Sige, sige. Layo, airport yan. Ito na nasa likod. Sige, sige, sige. Ah, meron ba yan? May purple? King daw, king. Walang kalaban lumabas sa UAV eh. Fake king yan. Baka sila yung mga nag-loadout kanina. Nag-loadout kanina dyan eh. Lapit sa field base. King oh, baba lang. Malayo. Bagay ito, UAV UAV. overhead. Got a vendor here if you need supplies. Pera kaya? Ito meron, may tao tol. Fake nga, fake. Fake tol. Fake king. Setting Claymore. Ayan, dalawa sila tol. Ito, laharap ko na. Sabi mo dalawa? Putang ina! Hoy! Ba't alam? Karito. Naka-UAV yan. Ay, naka-wall tol! Hindi, sinisilip! Teammates are sent to the gulag. They'll fight for a job. Gago naman, dire-diretso lang siya sa akin. Dalawa lang sila tol ha. Uy, lakas naman nun. Allied cluster strike inbound. Tagong-tago ako eh. Second floor. Wow! Nakatutok! Cheater! Putang ina! Parang nga eh. Patirit sa gulag, cheater! Patay ko yung isa. Wow! Uy! Uy, I've got you. Uy, dyan, may kanaban siya. may plates pa kayo? May extra ako dalawa dyan. Wala ka na plates? Sige, punta ko dyan. Kunin mo. Meron pa ba? Meron pa yung hacker. Yung nga, hacker yan. Oo, yun lang, paparin. Andun ulit. Lumipat sa akin. Mahirap tulunin tong hacker ha. Atras. Girl. Loadout drop inbound. Pag ghost nga, likod tayo. Gaga. Tol, isa na lang ata yun. Oh, mag-isa pero ano eh. Ang tawag doon, parang suspicious eh. Auto aim eh. Hostiles dropping into the area. Watch the sky. Alam niya kung saan ako lalabas. Ito na yun. Down. Nice one. Nayari kasi niya yung king niya.
Ayun na. Wow! Gago talaga. Na-down ka? Hindi. Tol, walang daan. Gago, wala pala dahil gago. Dalawang box dito. Sa kanila to, sa kanila. Doon na. Pushing na, tol. Kailangan ko ng plates. Naka-down yung isang kasama niya. Naka-down. Wala ko plates ka dito. Wala pang buy station na po siya. Teammate Yun. has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Hanap ako isa. Uy! Oh, galing! Grabe ba? Your teammate's done in. They're returning to base. Bravo. Hacker yun? Hacker yun yung IRS-04? Yung pumatay sa akin, dire-diretso lang siya. Walang mintis? Ayan, Jeff. Wow! Dang! Oh, hindi pa siya lumalabas. Hindi pa nga lalabas eh. Putang ina. Tagay na. Ano to? Report to, Big Mom? Big Mom ba yun? Kaya nga eh. Big Mom. Saka yung isa, IRS, ang ano niya. We've got a proper fight here. Gag. Your teammate's Gag. done in. They're returning to base. Ano na tayo? Pull out na? Rest on your shoulders. Finish the mission. Di rin tayo manalo dito. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Ayun na. You're up, soldier. Now go sort this fuck. Kick their ass. Stand by for redeployment. Ano, laro mo pa? Hindi na. Sige na, pull out mo na. Di rin mananalo doon sa hacker na yun. Wala na. Wala rin silbi. Kahit makapatay pa ako ng maka 30 kills ako wala rin. Bigyan na. Di rin mananalo sa recent players. IRS yung regiment ng isa eh. Big Mom. Dito pala sa si Doki sa ano natin sa lobby natin Chinese din yung pangalan dun eh. Combat Ambulario andito. Ayun, kita ko na. Pero bigla. Captain Africa. Enemy soldier incoming. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy soldier incoming. Sorry, dude. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
May pa-epal pa dun. Oo. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe Eh, zone. pili kayo. Man. Anybody need this? I can use that. I'll take. Yung sabi ko mga Ay, tak. Mag-isa lang diretso siya. natin sabi. Targets are up. Get to Nagagawa work. ako. Dalawa na sila. Pylons identified. Mark your location now. Nice. Saan na tol? Sa labas. Din sila ano. Contract updated. New objective identified. Uy. Next objective located. Meron sa malapit sa Scavi yata. Dalawa sila itong kanina eh. Primary objective Tara, accomplished. lupi tayo tol. Supply box Aalis Ah, ka. Rodi. Dito, malapit sa akin ha. Teka, may naglalaban. Copy, copy. Oo! Saan yun? Yung nakita. Dito, Ledger. Ang lagay ng ano. Oret sa taas. Tara, Ito sa amin ha. loadout tayo. Putang Oh, ina. shit. Lakas. Nasa kabila na. Sige tol, takbo. Pushing sila. Friendly loadout drop on the way. Nice one, nice one. Yeah, UAV, sir. Request recon flyover. UAV entering the AO. Ayun na, ayun na. Nice one. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Diyan tayo nga yung plates mo tol. Be advised. Nabili ako ng set. Bingo fuel. RTB for resupply. Ako rin, bili ako. Sige, kunin mo na yan tol, kunin mo na. Ay, Tara, hugutin natin itong mga tol. sa likod natin may isa dito. Likod. Wow. Teammate redeploying to the AO. Nice. Ito tol. I'll check round here. Oh, may Taas loadout. ah. May Sa taas loadout. tol ah. Oh, shit. Sentry gun yun, sentry gun. Setting charge. Nabantayan yung
Diyan. Sa loob, Jer. Meron pa loadout. Ang enang da. Ilan? Isa. Ba't ganun yung baril ko? Burst shot pa lang po siya. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Pay attention to get out there soon. Get ready to fight. You're next. Dalawa na patay, tol. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Dito ba isa, tol? You're up, soldier. You got Halo. Ay, dito na. We're bringing you Utang home. ina, nakaaba. Binuhay. Kita ako ng putang ina. Wipe tayo to. Ay, nako. Wow. Ay. Yan. Kaya umutang? Dito na. Tangina. Natapos na. Hindi ko marinig. Uy. Nalahan ka ng gren ah. Okay, I want it. Ang tanga ng news yan, oh. Napagkamalang patay na tao sa may ilog. Natutulog lang pala. Nasa gitna ng ilog eh. Sa Oklahoma. Sinayang, hindi ko alam. Hindi ko nabasa yung ano. Alas 5 na pala. Shit. Luna, ino po! Ano po? Ano yung ano ko? Luna! Ginawa niya. Good doctor. Sorry, ah.
yourself sorted. We'll be deploying shortly. Last 2 games ako, Gren, tsaka Jer. Lods, lods. Pasok pa mamaya. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Kala ko kalaban. Kalaban pala talaga. Gang. Gang. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Panalo na to. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Sige kayo, tol. Yan tayo. Pili lang. Randlan. Apport tayo. Port Santiago. Meron na. Ito, tabi ko. Uy. Meron yan. Targets are up. Get to work. Dropping into the area. Nakakuha ang baril yung tol. Sa baba. Sa baba sila. All about the movement. Baliktad si Gago. Sino nakapatay nun? Na-down nila. Nakakuha ko shotgun. Ito dito sa akin. Parang meron ah. Meron talaga tol. Meron na dito sa loob. Isang team yung bumaba eh. Meron nga. Positive ID on the bounty Ayan, ayan target. sila. Sort them out. Ayan Tara, na. punta natin Sila tol. na yan. Tatlo na lang yan. Kalaban pa ata sila. Tara. Wala nga baril ko. Hindi. Ayun. Mali. Sa palayo. Ayun. Walang tatakbuhan yan, Greg. Mapanik tol, mapanik. Ayun, nasa taas na. Broken. Meron pa isa. Ayan. Tropa niya. Tangina sa likod pala, oh. Tumitira din sa kanila eh. Bumalik yung pinatay natin. May kalaban siya. Wala na akong bahala, shit. Gagang dito pala. May ibang kalaban niya. Strike incoming.
May cluster strike kagad doon po siya. Uy, gago! Ay! Yeah. Nanong Pistol ni. Oh. Ay! Teammate has entered the gulag. Surviving earns them. Trasan nyo na yung mga hayop na yan. Wala akong bala eh. Closing in. What? There are people. What? Dahil na naman ako. Survive and you can redeploy. While you wait, feel free to give these wankers a proper G. And if you find something to throw, feel free to give them Hindi na that. pwedeng atrasan. Your teammate got a proper sorting. Sending them home. Fight's kicking off. Get ready to fight. You're next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, Shotgun. you're up, soldier. So, Paul. Kick their ass. Stand by for redeployment. Good mo. Light vehicle. Your teammate got a proper sorting. King na kaagad. It's all up to you now. Go for the win. Ba't dapat? Iba yung tunog ng ano ah. You are now marked as most wanted. Eyes on a swivel. Roger. Uy! Kakukuha ko lang eh. Nanonood kayo ng King. Doon ako sa ano. Sa prison. Territory daw niya yan. Saan mo yun? Punta ako sa ilalim dito. Oh, yeah. Pwede. Tagal pa naman yung gas yata. Wala pa. Ang weapon. Baka makalabang ko dito. Teenage Mutant Ninja Turtles ah. Splinter lang, splinter. Sa baba. Katakot dito. Habang ano dito. Ayun na, Jeff. Lapit na. Diyan, meron na siya. Uy! Okay. Utang na yun yan. Laman lang akong nakitang ano niya. Ay, palaro na natin. Last game. Galing naman mag-hunt ng ano yun. O taguan din niya yun. Tuan din yata. Another video on the channel. Hopefully you guys are having a great day. So I just completed the Battle of Verdansk, which is the Call of Duty Vanguard rebuild event. I'll keep this intro pretty short. I ended up playing with the homies Disney, Spiros. I'll leave their channels linked down below in the description. How you guys are feeling about the trailer and everything. That comes along later in the video because it was towards the end once we actually completed.
Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Gago. Papa, ha? I'll fly. Hop on. May chopper. Oh, Nasty, motherfucker. Raid tayo. Yeah. Train station. Got a vendor here if you need to deploy out. Train station tayo. Gas closing in. Ay, kala ko train. Marami dyan eh. Let's go. At least dito sa train station, marami rin. Mas malaki lang yung space, ano? Meron ha. Meron talaga dyan. Nagupaan. Trophy system deployed. Wow! Puta, dito. Sa akin. Sa taas, tinira ko. Bubong, tol. di pa nadalo. Setting Claymore. Dalawa sila. Nice. May isa pa. Contact. Teammates in the gulag. Now they can redeploy. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Tanginan yung dalawa. Fight kicking off. While you wait, feel free to give and if you find something to throw, feel free to give them that as well. We've got a proper fight here. Right, you're next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, Ano naman? time to earn your freedom, son. Your ass kicked in that one. We're sending you back to base. If your team has the cash, Ay, gago. Recoil. Happy birthday! Happy birthday. Bilis ah. Sige, Papa Granny. Sige, Papa. Yeah. Sige, lads. Sige, tol.
Diyan ako, pahinga rin muna ako, tol. Sige, lads. Sige, lads. Wala ako pahinga, kanina pa ako naglalaro. Sige, tol. Sige, tol. Sige, tol. Sige, lads. Sige, lads. Bye-bye. Bet kita, lads. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Agent Orange. Bakmat ni Pacquiao. Bingot. Mas may metay pangabak ni magsayo. Heh. Hanggang ubing tayo ubing pa. Sayang. Sayang garan. Eh. Yeah, the battle of Paradise. Ito, hindi naman ating abay. Parang COVID-19 test result Kaya para ganun. makabiyahe. Nakatutok si Johnson Su. Lilipad na pa Albania ang apat na babaeng ito. Pero na-offload o hindi sila piniyagang bumiyahe ng Bureau of Immigration dahil hindi masagot ang mga tanong kung saan tutuloy at ano ang itinerary.
nang kumprontahin ng NBI. Umami ng 4 na para makapagtrabaho. Lilipad dapat pa Albania ang 4 na babae ito, pero na-offload o Nakatutok po ang konsulta. lilipad dapat pa Albania ang 4 na babae ito, pero na-offload o hindi sila piniyagang bumiyahe ng Bureau of Immigration dahil hindi masagot ang mga tanong kung saan tutuloy at ano ang itinerary. Kumprontahin ng NBI, umami ng 4 na trabaho. Suriin pa ang mga immigration na nilang COVID-19 test results na lamang pinege pala ang mga ito. Kung pinagdan namin yung mga kalak ng dokument, namin nakita yung mga natin ang diagnostic center na wala silang isang ganun. Drone. Dahil hindi na namin. Hanap din. Pinapayag ang 4 na sinampahala ng reklamong positive para oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano mo. You're out of my mind, you're out of my mind. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. You're out of my mind. Enemy soldier incoming. Enough practice. Time for the real thing. Drone. Saan tayo? Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Saan? You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Toy. Does anyone need this? Okay. I'll take. Train station. Clear to engage all targets. Objective is to eliminate the bounty target. Saan mo pumaba? Awan sa kadwa niya. Bima ba? Awan pa nakita. Sabi. Testing lang. Uy.
overhead. Deret-deret yun eh. Moving. Disregard last. Ay, airstrike ka dyan. Ay, ano to eh? Toka. Uno. Sini. Moving. Toka. Sumra kanta. Pili ka. You will not get out of here. Just like Adler, you do not know when to quit. Dai. Una ka. Ay. Ay, swerte. Pathetic. Request recon flyover. Copy. Advanced UAV entering the AO. Scanning for hostiles. Destroy the room. Time's up. Objective failed. Ay, naibabaamot dun. Gas is moving. Enemy UAV overhead. Be advised, advanced UAV is bingo fuel. Naibabaamot na ito yun. Yes. Ito ko ah. Moving. Kaya maping ah. Disregard last. Ito yung nga to. Eh, armor box. Ito yung nga to. Ito yung nga to eh. Enemy UAV overhead. We're in safe zone. Watch for enemy. Sige banger. Sige, sige. Sudah mo yun. Pero ka na. Gamit ko yun. Load up. Friendly loadout drop on the way. Sentry guns. Ay, nabatik Jay ko. Nabatik Jay. Na ganun. Ito yung bala. Bala. Alam. Ay. Ana. Babak dito eh. Ito eh. Moving. Does anyone need this? Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Single shot mo lagam dito eh. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Nalutit siya. Thompson. Nakalaban mo? Sige na baba. I'm taking fire. Ito eh.
Laki. Kalaban. Win here and you return to the front line. You lose your fight. Dalawa yata. Time to earn your freedom, soldier. Gave them a proper story. Stand by for redeployment. Dala pa ito? Dapat. Dapat may isa. Patay mo dyan may isa? Okay na ako. Darito pa ba? Bakit kitak? Ay, tangin na, nakita na. Dr. Roof. Dito na baba? Huwag dara dyan baba. Dito na ako. Dito ta baba, madua. Yun magtuntukan namin. Failures are property. Ew! Lapit mga si Lucas. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming. Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Oh! Nagregamot dito kan? Na-trip mo boss, kaya mo pagkuhan. Soldier, mark a drop point for your Ha? Dati kaya mo pag-isagan. on your position. Suggest you get moving.
Pinita. Okay. Okay. Bakit mo siguro tata? Pinatay. Sigod. Tama isa. Sana lang. Ganda nga to. Uy, ganda. Una to. Ganda nga to. Wen, yung nga to di green building. Yung bangko. Redeploy. Here we go. Get yourself sorted. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Stick. Looking a little worse for wear. Right, back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Yeah, I'm a friend. Nice. Nice. Oh, madayo aksa. Scavenger agad. Sige. Scavenger. Banda. Diyan kapit lang tayo eh. Diyan mo. Naibus sa mo to. Dito ya. Does anyone need this? Nababakan. Tunong ko aklatan. Pasikig ka. Ano baka nga Sabi nga to. labas sampai ta building nga data. Dakal. Dayo pa'y. Dadya hospital. Pasikig ka. Dumanong ka. Ay, kalaban. Bagsak ka na. Bagsak ka na. Tataba ba yata? Medyo banger nga building. Rumor ka dito. Dapat helicopter. Tama, nakatambay. Yung nga to. Device spotted. Alam dyan may sa scavenger. Dapat may isa korta dyan. Tingato. Boy. Ibutan na ka niya.
Saan sa dyan nga to? Ngatan sa hospital. Ito. Suda dyan naka-chopper eh. Gimana wen? Ano wen? Lagyan mo legit scavenger. Wen? Di dyan ti wen. Ito tao. Ah! Sumurasurot. Last game akpay boss. Ano ba? Ikat manan. Ya? Yun. Mangan 5-8. Ayun man. Ano yun? Nakaino. Kagagapot inuman tatay. Kung nagpakyaw. Nagpakyaw. Makapaturog mo de inuman. Kapaturo na akong video okay. Bunaga talaga no ako. Puro buya, tugaw. Inom. Ito the video okay na. Tapos dagsala. Sige, ating nga makapaturog. Gingga na mapuyat taso. Kuya mati ason. Ako. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Yo. You're going to the war zone. Agad? Ya? Labang ka agad. Laban. Si Kagpili boats. Si Kamot. Conforme. Anyone near them? Set a drop point for your team, soldier. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Parang awan. Ito alaan di kakalaban na eh. Ito magnifying glass nga dito. Scavenger. Scavenger. Ano karoba. Dapat kasabay ko. Dua, tatlo. Tatlo na.
Pato. Sumubusta. Eliminate all targets in the AO. Kuyak bangir. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Pantumpok pa. Sino eh? SMG here. Dadan. Ay, kung ano kalaban. Body armor here. May body armor din. Mukha laban siya. Without. Abantat tayo ito eh. Panak lang gumatang ti loadout. Eh, purwak ko dito ko. Antedak pa eh. Baka mambusta. Loadout drop headed your way. I'm here. Teka lang. Taras na ba siya? Ay! Dapat dyan likod! Survive and you can redeploy. Corner ta. You can practice your aim while you wait. Taunting the enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Time for a bit of argy-bargy. Self-sorted, you're up. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. What? Ay, habak pa ila. If your team has the cash, they can pay for your release. Medya yun. Okay, boss. Bigat to manan na ko. Nagpambigat wanti arak nga nalaok na. Morning. Okay, boss.